Karemera Strato umaze imyaka isaga 25 mu nkambi ya Kigeme we n'abagenzi be bibaza impamvu amahanga adakemura iki kibazo. Ariko ho FDLR yagereye muri Kongo ikibazo cyatangiye kubaho cyo guhiga umututsi. Niyo mpamvu natwe turibaza kubera iki bareba ibibazo bya M23 ntibareba ibibazo bya FDLR. Kandi FDLR ariyo ituma ibibazo ahanini bihari. Iratwica. FDLR baratwicira abantu. Will never continue to be observers while Ivuka ry'umutwe wa M23 ugizwe ahanini n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni kimwe mu byatwikuruye urwango bamwe mu bayobozi ba Kongo bafitiye ubwoko bw'abatutsi ku buryo mu mbwirwaruhame zitandukanye zikangurira abaturage kubahiga bukware. Umwanditsi mukuru w'urugereko rwashyiriweho kurangiza ibisigisigi by'imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Metere Abubakar Tambadou agaragaza ko urwego rwamagana rwivuye inyuma y'ubwicanyi bukorerwa abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaba ku ruhande rw'urukiko cyangwa ku giti cyanjye nk'umwanditsi mukuru warwo ndetse n'umuntu uwo ari we wese turamaganira kure ubwicanyi bukorerwa abaturage b'inzirakarengane hirya no hino ku isi harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukwirengagiza gukemura ikibazo cy'abenegihugu kwa guverinoma ya Kongo ahubwo higahitamo gukorana n'imitwe y'iterabwoba kandi yitwaje intwaro. Mu izina rya Vice President wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Joseph Borrell, komiseri ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga muri uyu muryango Madamu Juta Paulina Ulpileinen yamaganye imigirire y'abayobozi ba Kongo Kinshasa maze abahamagarira gukura isomo kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda birinda imvugo zose zihembera amacakubiri ndetse n'irondabwoko. Je le répète, ndongera mbisubiremo, twamaganiye kure imvugo zose z'urwango ndetse n'ikindi cyose gisa n'ivanguragihugu hamwe n'imvugo z'irondabwoko ku bayobozi bamwe cyangwa abandi ku giti cyabo bakoresha imvugo z'irondabwoko ndetse no kwibasira ubwoko. Ntabwo dushobora kwibagirwa amateka yijimye y'akarere. Turi gusatira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Turasaba abari mu nzego z'ubutegetsi hamwe n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta kwirinda ubwo bwoko bw'izo mvugo. type de discours. Madamu Juta Paulina Ulpileinen ashimangira ko umunwa w'imbunda utazakemura ikibazo cy'umutekano muke ahubwo ko igikwiye ari ugushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Nairobi na Rwanda. Cette crise ne connaîtra pas de Iyi ntambara ntabwo izarangizwa n'ibikorwa bya gisirikare. Hakenewe ibiganiro bya politike hagasesengurwa impamvu muzi iteza umutekano muke n'amakimbirane. Hagomba gushyirwa mu bikorwa amasezerano ya Nairobi na Rwanda bityo hakubahirizwa ubusugire ubumwe ndetse n'ubudahangarwa bwa buri gihugu mu karere. Umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi ushyigikiye ko amasezerano ya Rwanda na Nairobi yakubahirizwa nta kabuza. ces juges soient relancés sans délai. Amasezerano yagiye ashyirwaho umukono bigizwemo uruhare n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere bagamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutwe wa M23 uvuga kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda yagiye yirengagizwa na guverinoma ya Kinshasa. Iri tangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi rikaba risaba ibihugu guhagarika ubufasha ubwo ari bwo bwose biha imwe mu mitwe irwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo.